October ni somni period kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai le thau ule US time a chuan US presidential election 2024 election day November ninga hathen main kar khat nisari chia aumta 272 in le electoral vote ate thilin thak danglam mutur hamtanuala engtiklai pua Trump tana akong ti harsa tu media lian ni boxi Donald Trump point fake news tia na tak taka habei thin le anni point dot soi mangani tia lo bei fo thin CNN chuan predict kan naina Donald Trump chu nena changtu jok tura hangai ta tun trumin thana apoi mo berle mi puita mit fuk nale media jong point han thir ber chu battleground state pasari te hania heng state pasaria hian thilin thak thleng lian tak tak mai voin hian haume kani Kovela ramhau saberle ramro puiber economy lian beran ngai US president in than pui hi Kovel ramjongjong te hian han ngai ven lo thailowa engram media po hanlu chilela US presidential election update hi engtiklai point haum deuh vek ani tichon battleground state le election map te kan thir main US time a chuan nizan India time a chuan tukin jing lampanga khan US former President Donald Trump chuan New York khopuya rally lian tham tak mai hanaya Madison Square Garden a rally naina hian athu soi jinga hatrong kam toite in Kovel hadeng chok ngal hane New York khopuya Madison Square Garden hanti rally naina stadium a hian mipui sing khat sangkua zanga zatanom thaya Fox News chuan report an pek danin America Northeast State jinga Deep Blue State tia han soi hial thin Democrat te inso ngenale han chakvunge mem na huna hian he hola lenglo khopin mipui tam tak anpung khoma Donald Trump hi lomin hanlo awani Trump hian mundanga po halo soi fo to thin America ramsiam thatlen na Make America Great Again maga chungchang tele thilman sanglu tuk te economy chungchang te engemoza ta soya New York ka rally hanaina hian mundanga rally hanaina thil thleng ngai lo thleng haum deuh nuala chungjinga chuan anupui Melania Trump maronin lana atoi zonga soi chuan trumdanga Republican dodal charchar thin tu tun naya Donald Trump thop thar tu te hanin lan kim hlea tun trumin thanna Trump thop tu poimo berta jingami Elon Musk po haronin lan bok ani media ten heng te hi ron highlight view ma sala an soi jui tamber ro chu Donald Trump tongkam toite mai heta hian American khole tuite tan kauma America ron pemlut ramdang mi tu po ni sela American khole tui American citizen emo law enforcement officer te thattu chu an chunga thitu rahem na kaphutani hati he tongkam toite hi lom tu tam tak anom lain lom lo tu tam tak anom boka Trump hian hemi chungchang hasoi ji jalna chuan khopui city le kholian zual town hengemazat ta chu beito kanoma America ramdang mi ronpem lut ten han beimek le an hne to ta chu ka chan chuakanga heng misual thisen chu mangte hi tanina ka khung vekanga ti chon rang theng berin kanramatang hian kapet chuakanga hrem muna no chua kantumang hati America misual rol gang hote nuai bona hatheng dona entirnan trendy raguate MS-13 gang hote hanron ding chuaka heng misual rol ron ding chuak ta hi ramdanga tanga ron pemlut ten han tun din ani deuh veka heiwang hian Act of 1798 lo chanin kathriat darvek donani hatia heibaka hian dan lowa ramdanga tanga ron pemlut te America rampuma khopui lian tak taka zalen taka nom thaidan tan han siam jongjong chu kathriat vek donani hatibok Kamala Harris chungchang soin kumlikal ta chungkhan Kamala Harris hian American history a hruaitu 2 point kan mi puita chunga anti ngailo inra bena rap thak tak mai hathen tira athutiam abochia kan sovereignty border anuai bawa tichon chung kanrama dan lawalo lut ta chu vote muna tan hamanga in hum himna mun hasiam saka ma se chumi ta chuan American khole tui dik tak telaka
เฉียดนะรับทักตักไว้ตั้มตักอันทันติรตัวไมเกรนต์กังกันรำมารอนเปมลุดมิสวลโปลินดินตะเฮียนอเมริกาโคเลตุยมีปุยตะจุงอาทารุมโทนเลฟิรเฟียกตะกเจ็ดนะไว้ตั้มตักอันในตะโจกันนี่ฮัตินิวยอร์กขบุยทรัมป์รัลลีฮีอาปุยทำเล่มายามีปุยันตำลุตุกวางิน historic rally เตียสเฮียลนียา Democrat มุนปุย Blue State นิวยอร์กขบุย Republican Party Presidential Candidate เต็น rally ฮันในโตจงจงมีปุยฮันปุนคอมตัมเบอร์ทรุมฮันนี่ former First Lady Donald Trump นุปุย Melania Trump ปุยทุจาอาศยาอเมริการำเราปุยตักฮีเอเชียตันอเมริกากันหิมนัตเตเฮาสักนัตเตกันริเซลนัตเตอเมริกันชุงกตินลุดนัตเตอัตลันเฮียเมกามาเซอเมริกันมีปุยตะเฮียนตูนาเลนักินหุนตานกันรำฮีกันพูตกเทวเราปุยตะกะจอยกานาฮาวมเลไทยนตูริน Republican Party เต็นนักินหุนเลตูนหุนตานะกันรำเสียมทรัดเลนตูระวิจอนรวมมันนั่นเลทีรโลกนะกันในมังเฮียนวันนั้นไงอเมริกาฮีอิเสียมทรัดเลงวูฮัตินิจันตีลาอินเดียไตมาตุกินจิงลำปงะเฮรัลลีเลียนตักไม่นิวยอร์กขบุยหันในนาเฮียนทุสอยตูหันตั้มเลียมีปุยปุ่งคมฮีฮอลชุงหันเล่นโลวางินกดไล่เวลาแต่มีตั้มตักอันทุสอยง่ายทายหันอมบกะทุสอยตูจิงUS House Speaker Mike Johnson เต Pro Wrestling Legend ตันตี Wrestler โรปุยตักไม่ฮัลโคกันเต Tech Billionaire โรปุย Elon Musk เตformer presidential candidate Robert F. Kennedy Jr. เต Donald Trump running mate J.D. Vance เต American TV เลียนตะกะhow to Dr. Phil McGraw เต็นทุจาหันใจบกขเวลาปะเฮาซับเบอร์ Elon Musk จูทมนุดุมสุดเวกเลฮัลุคุมโปฮัดุมเวกินฮารอนินทัวมาเฮตียงอารอนินทัวมฮีทลายเต็นหันลมเลียดักกทิกมกาตีนฮัสยา Trump เฮียนเฮอินทันนาเฮียนเนนะอาจังอันนี้จวนSecretary of Coast Cuttingatan รวดกันอีเมลาจุนหาจูกัจเจลนีพดจวนกันสรการินสุมาเซนนะตั้มตักฮีตีเนียมกัตยามาเฮนี่ฮีไอคอนิก historic day ฮันิเมกาเอ็งวางินเง democratic color รองปอลินอาตัวเวลขบุยชุงอาเฮียนฮอลเลงเหลาขบมีปุยขัดเวกินหินเหลาปุ่งคอมก็สยมเจียจูให้ฮีทิลมัก amazing ฮันิฮัติที่จวนจุดจวนให้อันติรจูกันนี่อังอินไกมานี่เฮียนพูร์นะฮาวมาเรียดเร่งนัตูร์ทิลตั้มตักตีตูร์กันนายนิติมีปุยเต็นหินเรบกะจุดยังตีตูร์จวนจักนะกันนายนิติให้เฮียนฮัลันติรบกะเฮฮอลมีสิงหิเวลฮันเลนน้ำมุนาเฮียนเกตฮอนัจังะดาร์การทุ่มชุงเล็กินมีปุยหินขัดงาลเฟกะกดเทระมีปุยตั้มตักินกันทุสอยหิหินง่ายทบกะจุดจวนกันจักเจียฮันตีระเนฮัติFox News Digital จวนรีพอร์ตอันเป็กดานิน Donald Trump รัลลีตุรเคียน New Yorkers เตนัสตะกินฮัจกบัวยามักตักไม่อิน Blue State New York ขบุยจูเฮรัลลีตุรเคียนอาเจียนเฮเลีย New York ขบุยปุ่มปุยเฮียน Trump รัลลีละมาเฮียนอันเบงอันชิดรูปนิตินฮันรีพอร์ตอันนี้เฮตียงNew York ขบุยรัลลีรูปุยตักไม่ฮันในแมกไลเฮียนรัลลินในน้ำมุนฮอลปอนลำปังอาเชเวลามีปุยปุ่งคอมตะจู Fox News Digital เฮียนคอมนะฮันเลาในเดวรังบุกาการเลเฮียน New York City ทรัมป์ตาวราทรัมป์ฮีอินมุดอนเอ็มตีฮันโจนัจูจูหุ่นจูอันฮักเลละอันพูดตักจัตนิตีอันโซยากรานอลปาร์ตี้เต็นเฮมิหุนตานะทริกเก็ตอันทรัลชัวตูร์จูอะไรนัตูร์อาเลวัดจูละชวกตูรินกันินไปโตนี่ฮันติบกFox News Digital เฮียนกดเครอมจิงามี Alexa Brings จูโจนันโจตาโจนัชางอิน Alexa Brings จวนนิวยอร์กขบุยก็มีเครียดจงตะจวนโลไทยลวินโดนัลด์ทรัมป์ฮีอันวอดโดนามาเชจูวังจวนเนน่าจังโดนเงดอนโลตีรอจูกะเรลวาเนน่าจังตูรินาเบียจุดยังปกจวนไกนี่ปนกันวอดตังฮัติ Fox Digital จวนเฮตียังตะกะนิวยอร์กเต็นทรัมป์รัลลีฮันหลุดไม่ฮีทิลมักกันนี่ฮันติยารีพอร์ตฉันขัดจังฮัลันดันจวนทรัมป์เกมเชนเจอร์ฮีตุงเอนี่ติจูเรียดนิโลมาเซลามีปุยรินตลังลอนเบราจวนเอลอนมัสฮีฮันนี่รินันยามิดเดิลอีสต์อินดาวนาฮัลกัลเมกลาอินทรัมป์ฮีจุดาเตนันทอปะมุสลิมเตนฮันทอบกะเฮตียงตะกะ presidential race โดนัลด์ทรัมป์เกมหินทักแข่งฮีขเวลาทิลแข่งมักมิรักลนี่ตีเฮียลินฮันซอยฮันนี่อาชันจูอะไรลำเล่ลำเต็นฮันทอบเวเวอา
New York khopuya ralin nei na kothervela hian Muslim mi ana soip nena zonan zota November ninga hian vote nei tu ta chuan harisin hena hian ban ini toni you are fired tin kanthil donani hati ana soip thu chana tanga thilchiang takalang chu America Muslim sa khojui tu mitam takten harisi hi anholeni ti alang chianga achan chu athu soya hian Arab American Muslim American kania Trump hi kavot dona achan chu Kamala in Ralia Khan Muslim mi Ahmed Ganim chu alon not chuak toa khatianga anot chuak ang chia khan White House atang hian kan not chuak dona ni hatia tichon Trump hi president ani chuan kanramale Middle East sa remna athen dona tichon hausak na halo thlenganga America dahmasak berani nga amma hian tuma midang hanum donlo no one else first sati New York Republican rally ropui ber hantia hian Donald Trump chuan November ninga hian kanram chanchina ne na ropui ber kanchang dona hei hi history ne na lian ber hani donani America hi ropui takin kansiam le donani ati anthu soi jongjong hi chu kan soi vek senglo tura ngai phut maila CNN chuan road to 270 tia prediction an nei na anrin dan chuan maktak mai Kamala Harris hian electoral college vote zani somni parukvel chau amhu anringa Donald Trump hian electoral college vote zathum som panni amhu anringa ni tichuan CNN hian trumdangang lo takin swing state battleground state zongjong deu thoa Trump hian ne na achan deu vek anring bok ane CNN hian election prediction hanai na hian CNN data expert Harian Tan chuan battleground state tranga Trump hian ne na chan habe sayom viawa electoral college vote ron kaldan turan hian tuntuma hian Donald Trump hian za somruk velin ne na changturin chan sanayani hati Fox News khachu report kanron petowa Donald Trump hi sangfal takin handa boka tichon Fox News hian Latino voter telakatangin thlop na adong thle tura hangai boka Latino voters tabika mipui ngai dan hanla khom na Harris sin za somthum pariat amulain Donald Trump chuan za somli pakua hamubok ane Polymarket lampang chuan election prediction hanai na Donald Trump hian nena changturin chance za somruk paruk point pathumanaya Kamala Harris hian nena changturin za somthum pathum point pariatanayani tin hanron chutbok engponi sela in thanapiang hian Republican Party ten ne na anchan ngai ngai na mun hi mun tam tak awma chutiang bok chuan Democrat ten ne na anchan ngai ngai na mun tam tak awm boka chung mun ta chu in thana hian thlir zui hani vak lawa US presidential election a hian ne na changturin swing state tanti battleground state te hi unfocus ber hani thina heng state pasari te hi presidential election a nena changtu ronnem nget tu state ani ngai ngai thrin boka hei wang hian state danga in bainalian tak athengai lem lova battleground state tia han soina chan po state pasaria hian Democrat ten ne na han chan tumoma Republican ten ne na han chan trum haum boka heng state pasari te hi Nevada electoral college vote paruk annaya Arizona state electoral college vote somle pakhat anai boka Wisconsin electoral college vote som auma Michigan state electoral college vote som panga boka Pennsylvania state electoral college vote som pakua hanaya North Carolina state electoral college vote som paruk auma Georgia state electoral college vote somle paruk boka tichon heng state pasari te hi thutluk na siamtu tur ta chu hanita hani tichon election map hi hanen taila swing state te telo hian Democrat Party ten zanni somni le paruk an musa Republican Party in electoral vote zanni sompakua an musang tlukangai ani boka tichon trumtangang bokin tun truma presidential election apo hian electoral college vote somkole pathumom na swing state pasari te hi Trump le Harris te hanin beina satna mun ta chu hanita tichon state pasari te hi ne na hanchan thaina tura state poimo te hanita vek ane tichon mi pui ngai dan la khom na zongjong khai khom na handin mun thar bera chuan
Kamala Harris hi Donald Trump hian natakin hasokani ti tein handa thren khat chuan presidential race sa Harris jin kongchu atop ta tin hanjiak bok mipui ngai dan la khom na sang khai khom nang hian vote hi akal don ani chuan Harris tan hian beisai tur hawang tawiawa voter diklowemo in khan ti chingpen na awmemo hani lo chuan Donald Trump hi nena changai turangai hanita swing state jinga electoral vote paruk nei Nevada state ta Trump hian ma hroi meka ti chuan swing state jinga mi Arizona state ta po electoral vote som pakhat awma Trump hian has state ta hian ma hroi mek boka ti chuan Trump tan hian nena chang turin swing state jinga state poimoi mai pathum hom boka chungta chu Wisconsin state electoral college vote som omnate Georgia State Electoral College vote som paruk omnate North Carolina Electoral College vote som paruk omnate hi ania tichon heng state pathuma ta hian Trump hian Harris si ronle pelin tuna hian mathroi tu jok ani tameka tichon swing state jinga state pakhat Michigan state ta hian Kamala Harris chuan point thumin Donald Trump laka mathroi vemek boka tichuan swing state jinga po hanin beina satber na mun Pennsylvania state ta hian hanlain dromek boka Pennsylvania state telo hian tuna handin munanga hian ne na hanchang veve ni chuan Harris hian electoral college vote somlile pakhat amhuthaya Trump hian electoral college vote zanni somsarile pariat amhuthai bok ani tichuan Trump tan hian kongchu aul samjoka nena chang turin electoral college vote zanni somsari muangaya point retin apel don tina ane Harris tan hian beisai bo hantina maseni tan hian beisai bo top chu ani mi alowa poll result khai khomna hian heng swing state thren khata hian Harris laka Donald Trump ma hruina hi tlemte te chau point khatte ani hloma nisari vel chau omtoma se pola hian inha burtlak ani lo boka chuwang chuan atu zok po hi mipui ngai dan an la khom na anglo tak hian rondok zok thei hani ve ani tichuan anin dromek na battleground state jinga Pennsylvania state a hian Trump hian nena changani chuan electoral vote zanhi somkole pasari amhu thaidona mainstream media trend khat ten Harrisin ale pel thaina tura han ngai deu North Carolina state le Nevada state a te Harris hian nena changma sela Pennsylvania state hi achanani chuan a White House jin kong chu atop don tho bok ani mase Harris hian Pennsylvania state ta nena chana North Carolina state hi alak thai bok chuan Trump hi ale pel thai thung ani haiwang hian Pennsylvania state hi most important battleground state tiada ania battleground state zongjong jinga po hapoimo ber chu anita ani atirlama Trump rally kanron soya po khan Pennsylvania state bulchia Donald Trump thop tu tam tak homma sela blue state kumhluna han ngai to New York state ta rally ropui tak mai historic rally tia han soi hial an naya political expert ten han soi dan chuan New York ka rally an vanai hi lian tham le pui tham takania ti chuan kha rally khan New York ka ne na han channa tur lam ha hoilawa an thenom chia Pennsylvania state hian New York ka han thom lian takawang hian Grand Old Party Republican Party detan Pennsylvania state ta mipui voter tam takte rilru hruaina tan man antum niin alangani anti Pennsylvania state thi hetiang taka dapoimo hani role hian Michigan state thi media tam takten han clear hani boka achan chu battleground state ani role in than masak kumsang hi somnia khan Democrat Party ten ne na han channa mun ania mase tuntrum presidential race a hian ne nan changang nge changlawang ti hi ala chiang mi alawa Michigan state a hian Harris hian anhung tol puitat maya kumsang hi somnia hanin thlan truma Biden ai khan tuntruma hian Harris hi acha chajoka halatang deuhranga Economic Times chuan Michigan state a hian Harrisin ne na achan le chanlowa atan beisai tur omlo khi thui tak ahril dona battleground state dang Donald Trump lepel mai thaina tur chance anayani tia han soina state pani North Carolina le Nevada state ate nena changma sela
Michigan State a hian ne na achang lawani chuan presidential race a hian ne na chang tura beisai na chu za som thumvel chau ani to don ani tin han report ani ole khati jong kha tunrumatan report kan buat sai thai te nile phot sela like le comment te milopek sakle thau donia